Good evening, whakalawhalahia tu hane e tola da wala tala tutupu. Koe whono e ke puli he aho I nea whine matutaki mo tau kupu pulenga kua whakatoka ke he whonoanga he aho ua fuli mahiwa he mahina ha me mo whakatolo maki ke he whonoanga I nea whi. Hongo fuli mawalu e mata kupu pulenga ni kua tuku ke he pepanga hua mo e walu kua whakamoli lima ne whakatolo maki ke tau aho I mua mo lima kua naka I kautu. Tahe mata kupu pulenga he lilifu ko wai inga tukutonga kwa lata he whakatiwhono ke tuku atu e hokotaki he whahe kau pulinga hua. He uawhi hongfuli mataha ke he uawhi hongfuli maua ke he whonoanga ke mai ke he tau lilifu e ke pule ke loa e tuanga he tau mena ko maua he kautu me tau mena kua lole ai. La he whakatutala he tau lilifu mo e vihu foki ke he kupu pulenga naisi o nono atu ke he tohi whakawe hakua naka I la maua e hokotaki nei ki loto he whonoanga he tau e ke pule. Pehe e lilifu palemia ko toke tā langi la he whiawhia hana ko kisia e mahuinga he tau lilifu he whonoanga ke iloa mo e kise atu ke he tohi whakawe. Pehea ia koe hokotaki he mtakau puringa hua he whakatu whanu ko maua he kapeneta mo e kua liwa ki atu ke mtakau puringa hua ke whakamau pāpo to tātu ki loto he whanu e ke pule. Kai amanau ki ke tuku atu ki loto he whanu he tau lilifu ke whakatu tala ki he tamungahui mua. Koe taha whoki e kupupulenga he lilifu ko wāinga tukitonga he whahe tapu komole ke lata kua lata he whakatu whanu ke o moi talia ke une hake tau tupe langmatai he tau mamatua whakau mo e tau whanau. He whasiwhasianga tupe he whakatu whanu ua awhi hongfulu matolu mo ua awhi hongfulu mawha ke langmatai ki alau tolu. Kautu ua e tau mata kupupulenga ko tuku atu he matua whiwhine lilifu ke he whanoanga. Whalo e tau kupu pulenga mo he lilifu ko Young Vivian ke whakatau mawhisi taha katapila wha mala ke liu asi hake e matangahua whawhao talo. Si pia whoki koe kupu pulenga ko lante whakatu whanu ke tau se taha whenonga kise mai whakakua ki e tau tangata hinei ne whai whale tali whenonga iki ke uatu ke kisia e tau whakahaulanga he motiko Norfolk Island mo atulunga. Tolu koe kupu pulenga hana ke tolu aki ke whakatoka pau aki ua fulu e awhetala he whawhasianga tupe fōu ke lata mo e tau matangahua whawhao talo. Kautu e tau kupupulenga tolu nei. Ko lilifu ko Terry Cole kautu e kupupulenga hana ko lanta he whakatuwhono mo hana tau tangatanga hua ke malikisi ki longa hongfulu pasene tau tupe whakaputu supa mo e whai tau paanga. Ke ua mua e wala he whakatuwhono pia mo e moka ato tu e lemongofulu malema ke onongofulu e tau he maui. Ko lilifu ko Crossley tātui ko hana kupupulenga ke tau se he whakatuwhono taha maweheanga mo e tau mahanga, pihia mo e tau pule whanua ke lata mo e matangahua whenonga ewa. Kautu osi e tau mata kupupulenga nei ko tuku atu ki he whanoanga. Kai whalo e tau mata kupupulenga he lilifu ko Young Vivian kua whakatolomaki ke tau mga hui mua. Kua whakamailanga tuai e ua fulu he tau he whakangahua e pepa toto Niuean 6th he mahina nei. Ka koe mena lahi ne kua manako ke whakatu mauha koe whiawhia mo longona hefo ke he lata e mahuinga ke whakapuloa tala ke I loa he tau tangata mo koe business nei kua tau se mai whafo he whakatu whono ke mo e tau ataina ke tohia tau tala mai loa nganga he tau tangata. Whakatu tala mo ia e tukitaki he Niuean 6th hangao ke he kamatanga he pepangahua ke pepa mahuinga nei. Kamata e au me matainanga ia ko Raven Rexwood, koe matainanga whuki ni haku. Si tau se pepa ia moe holomitaki mga whakapā whuki. Si ei pehe koe holomitaki mga honi, hakana pehe ei holomitaki hako, alef de siok. Kai matutaki ni hako tahana, koe puhala na iaka ha, mai kei he tau tangata niwe, ke whai newspaper, ke moa ha ke moa tau tāla hako mna kehe, e na taonga kehe TV, to kehe ai monei he social media ka tunga loa tau toru tau news ne whanu he internet. Ka koe newspaper hana tau tōne kai tau. Si moa te tau matua, si holomitaki ta hoko mai ke ua whe whāne tō e heta. Mongo ia ne whinimanatu e ke matutaki na kai hoko malona te tau masini ka hae whare apa ia ne whaingahua ai alofi. Si peheo, ni ka mitaki te mga hau nei ke toka.
ke whakatoka ha. Kom nei fi ai peheu ka ai whai tupe ne moa. Koe moa ni ka tupe ke rana ki ni mai tau sia si ka riu ke mata fuki. Ka koe ngoa passion ka anganga manako ni ke tau se hako mawehe anga ia fuki. Pehe mawehe anga hako me tumata ka inanga toko ua ia ko more atu. Inanga ta whamo si onea kop. Ka whai e tau tōru ka survive mai ke pepe mumui loa. Tau se la ta pepa private newspaper ha. Ke atahina ke tau saia. So ko ka kanuho ina mana tu kalahi ki ai. Koe tau ua awhi moe wha ne kua malone tau koloa ke he a wha ko heta moe manako ke sia ki ka kua liu manamanatu moe moa nangmatai mai he pima ke liu ke whamaloloa ki e tau whaholoanga mo lolomi ai tau tohi i New Zealand. Kua nona foki a kua tonse puki tangata ke tupu e pisinisi kua whalaulahi tau malatala ke lata moe tau niwe no nofo i whawhi motu. Kai ki sia foki tau hiki anga ke tau puhala kumi tala he tau tangata kua mua atu ke atu hau tupuhake. Kua lahi e whalana ki anga ke tau whakahaulanga ke internet. He mga hone kua lauia lahi dei he wala ia he tau tala kua whano he internet, tunge website, social media. Kua aiti ono lahi ka oki whakatau mai pepa he. Kai haia ngai ni wharu wahenga tangata. Ni manako ngai ni specify computer ka inu loto ngai ni kita mai e pepa ia he shop whakatau si toto si whatipat si toka si o si whakausia ki mea fia ke ingoa tau lunch puke ingoa puke te fish and chips tunga whakisia tau tōru whakamua haia kako mga honei ko lata te ke ono ke hako whakamua na whakatai fuke mai tōru ke tuku e Niuean 6th he website silang matai he UNESCO fuke nei progalame. Kako mena ni ne mana matoki ai, hako mana mai ke whai ka moia he tahatama, poke moko puna, ke print, si anke tutu e matua. Kai loto ngai matua ke pepa kehe, pepa mori hei ka whakatau mai he central service ka whakatau pihia. Koe mana tuanga he tamo matua he tau si ei mai ke au ke no he ngo ke whakanimo hai te mana tuanga pihia. Kaka taha mena foki, hako pepa wangau niwe foki ha, ko loto ke whakaako e wangau niwe, pese ni whai mistake wharu mangaho, whai hep wharu mangaho, ke he wangau niwe moe, mai ke lari ki tau fuata ke totou, si mita ki lahi ka pehe totou ha, fia lahi au ka kisia foki ua whai fuata tene totou e pepa totou he totou. Si koe hai e tau mene lari ka hai mangaho nei, kai mana tau ringa mai ke ngai ni ka pehe whai longa matai fuka hai, e whironga matai lahi e mangaho nei, koe te mana maua ni ka maua mai he tau pepa, mo wharu he tau ad, tau whakatata, advertising. Koe hanga wanga he pepa Niuean 6th ono whakamakutu ke tau puhala ke mai ke whakalaulahi tau numela tangata, tutou pihia foki moe atu hau tupuhake. Koe tapu nei kua whaihata ki anga e whale tupe Kiwi Bank ke tau tangata koe whalo tau le kua ke he tau puhala kai ha tupe ke he internet. Kua whakawhano e tau meli hila moe lali ke kai hai tau tupe mai he tau tangata. Koe tau whakaholanga nei ke whakawai tau tangata ke fua ke tau numela ke tau pepa tunga e password ke tau pepa tupe ke kupenga hela hakua lali e tau tangata mahani ke lea nei ke kai hai tau tupe. Kua lata he tau tangata ke mai longa pese mitaki mai mawhisi tau pala tupe kua whakaonga ke internet kua lata ke whakaako foki ke iloa e kehe he tau ole whakapiko piko ne kua tau se tau tangata mahani ke lea. Koe hata ki anga kai ke moe taha meli hila mai he Kiwi Bank, nā kai koe Kiwi Bank ne fua ki angi hau amata ingoa meli hila, moi tō nā kai whai amamna ki anga e kau taha Kiwi Bank ke ole atu ki a koe e tangata ke moa e tau password nei. Kai ke kua whitāni e whakawhano kua lata ke whailoa whamawhisi ke he Kiwi Bank, ke lota taoni e lofi, ke mai ke whailang mataianga ke liu ke hiki tau whakaholanga, ke nā kai mai ke tau tangata ke kai hai tau tupe mai he tau pepa tupe he internet. Koe siwianga haku hei mana Miss Niue me Miss Teen Niue, kua mnaki ke toko lima e tau whalala ka whetoko ki ai.
Toko tolu a lau tolu he weweheanga tau whiwhine la lai mai toko ua ki he tau awhine mui. Whakatū tāla ki he tahu kui mai he mtakau ko whakatahatoke tau whewa nei, mai pihia lau tolu koe ukalahi ke lali ke whakahoho he tau whanau whiwhine ke kauwhalataha ke he tau whewa whetoko. He anon ke nā kai muka ke whakahoho tau whanau ke umai ke o atu ke siwianga nei me whetoko i ke lata me he ngohe motu. So ke taha tu mena nei ne whitafu ke talahau motori he whaianga hau whakamoa motori ne watu kai hawhlei, ne whailai motori ke toloanga ia. Koe linga nei, koe siwianga whakahiko nei ha motola mtakau ni amau nei kei. Hako anon kei, nā kai muka ke omai tau whanau, e pese tu tāla me whakahoho me kumkumi atu ke he omai he hala, kai hoko mai ke siwianga. Nā kai la pehea koe katoa ke lime whanau he he fufuta tau whanau mui, po ke toko lime ne watu he fufuta tau whanau la lahi. Si ke ukalahi motolu moia ke tause e taha whaianga hau ke lata e me mutu katoa ke lata e me tōla he toko lalo e numela he tau whanau whiwhina le tō. Kalangona foki ni ke whalu kua manako kai liliu tua e tau mana tu hakua lahi maha ki tau tupe ke huki loto pia foki mo tau mena kua lata ke whakapuke. Kakana ni tuku hake motole, ni tuku hake whakalahi pie e tau ke huma ki loto ke siwianga ke whakamahuinga ke siwianga. Hako he ngohe motu ni uta he tamwhiwhine, mo e naka ini ke motu ne tu tōku niwe ka koe uta atu whuke e he ngoa ke tō menhana ka whanau to e ki ai si ononot ka ke whakamahuinga pihia. Taha whoki ni meni onon ke ko motolu ke matakau, lafi au loa motolu mai whafo. Ai ke meni matakau tunga pehe ka koe matakau he whakatuwhono ni hahaya e tō koloa ke tausi tūmau tō siwianga ni. Si koe haia taha mena motolu ni onono tu whuki mua. Kai ke maika motolu he tō aho ne tau me mua ke liu ke tausi pehe, ke tausi ke puhala ni koe mahomo atu ki mua, koe tahana e puhala ke maika motolu ke tausi ke o atu me kumiho atu ke whalu he tō tunga he tō whahinga hua, whahi whakatuwhono, ka hei tō mena motolu amamne kianga ne manako motolu ke kumi atu ki ai ki tō ngahi mua. Koe aho a pungipongi ko hawhangi e whakahola ke wili ke Miss Popularity, ka whakahoko ke Commercial Centre he matahola ua hea whiawhi, koe whakaholoanga ia ke tutongi tupe e tau tangata ke wili ke lau tolu e tamwhiwhine kua whiawhia lahi ki ai. Ke he mga honei ko lau tolu ke he fufuta tau a whine la lahi ko Miss Niuean Aotearoa Eden Tapuosi Michelle Marsh mo Nina ne maia. Ke he fufuta he tau a whine mui ko tahuwhe Lilibeth Pao mo Molina tau whalele. Mana ki hoko mai a Miss Niue ua Hongfulu ko Maria Messi ke aho a pungipongi ke fua ki atu e fuafuau ke ia whalalaka kautu ke he whainga hau ke pō whaiumu. Ko e siwianga lahi ke pō whaiumu ki Paliasi tō whetoko e lau tolu ke tau weweheanga ke, ko e tau se anga sino tālanga mai he tau lau kou mo e tau whisi la kou, tau se pāleo kua pipi ai, tau se anga sino tālanga mai he tau koloa motu pia foki mo e tau tali huhu. Amana ki ke munuina e tau whakaholanga ke lata mo e siwianga ke tau whalala. Kua kauwhalataha aniwe mo e tau whamailonganga he taise ua fule tau tali mai he whakatua mtakau Girls Brigade he lalolangi. Nei whakatongatoka e lau tolu tahi whakaholanga paua ki ke whamanatua ki ke he awhiawhi i Nepo mo e whewa lakahui mai he Millennium Hall ke hokua atu ki he pā pele tau whanau i tuwhukia. Mola e toko tāse au tangata ni ko hoko atu ke kauwhalataha ke lata mo e mtakau mahuinga nei, ko lahi e whakauhoho ke whakalaula he tau lot matala he tau whanau whiwhine ki takitakia ki halau tolu tau momoui. Ko whaka putu fōki tau tupe fōki ke lang matai tanga hua e mtakau Girls Brigade he motu. Amana ki tō hahaya i fōki whala tau whakaholoanga ni kua whakatoka ke lata mo e taha e whahi tapu tau katoa e tau whakawhiwhianga i he aho lotu Hongfulu maua he mahina nei haiuni. Ke e whakause e tau malatala tutupu koe langa basikala viko he motu aho i ne awhi ne whakamatapat he whahe pake ofisa whenonga ewa ko la he malolo halau tolu e tau tangata langa basikala mai whafo mo ki sia e mawhisi fōki he tau langa nei ki whatatai ki he tau ko mole. Whiawhia lai fōki alau tolu ko ki se a koe mawhisi
ki he whakahikuang he langa kai mua te whiawhia hana e matua ne langa ki he beweheanga he 50 tautau ki lunga. Toko whae tangata ko mo e tau tulai ki lalo hefo he ua he tulai he langa, ka ko ia ko kautu ko e matua 50 e tautau ki lunga ko Mark Holmes, ko e tulaha ana taha e tulai 50 hewe minisi, mo hongo fuluma walu e sekone, ke kautu ko e sampiani he Round the Rock langa Pasikala. Ko ia ne tu ua ki fufuta he 50 tau ki lunga ko wāta mo ua e tulai hongo fuluma hewe minisi, whanga fuluma walu e sekone, tu tolu e toa mai he motu ko Ellen Tano, ua e tula ua fuluma taha e minisi, ua fuluma ua e sekone. Ko e tau whiwhine kautua ngai ni e whāta ko Andrea Livingston, mo e ua e tula taha e minisi, mo e fuluma lima e sekone. Ko ia whoki ni kautu he tau ko mole. Ko ia ne tu ua ko Catherine Haphurst, ua e tula hong fuluma hewe minisi, whanga fuluma walu e sekone, tu tolu a Jenny Feria, mo e ua e tula whanga fuluma minisi, mo e wha e sekone. Ko langa he tau tāne hawhangi kautu ni ia ne kautu he Rally of the Rock ko Simon Yates, mo e taha e tulai 5 hewe minisi, hong fulma hewe sekone, tu ua Andrew Bruce, mo e taha tulai 5 hewe minisi, ua fulu sekone tu tolu Sebastian, mo e taha tulai 5 hewe minisi, ua fulma 5 sekone. Koe tau fuata mui lahi e whiawhia ha kua kautu e toa hani we ko Janam Hopotoa ua e tula hong fulma whai minisi lima e sekone tu ua a Kevin Derby mo ua e tula hong fulma hewe minisi whang fulu mabalu sekone tu tolu a Max Dixon ko ia whoki ne kautu he fufuta he tau fuata mui ke he Rally of the Rock. Hana tau tolu a tau wala tala tutupu ke la taia mo e awhiawhi nei nana wha mo e mawhala.